backup yetu ile. Unaona? Umeme hakuna kusumbua. Kwamba inafanya kazi kwa 100%. Vitu vyote hapa tunaweza tukatumia bila kuwa na shaka yoyote yani. Na vile vile pia unaweza ukatoboa kutumia drill. Unaona? Kwa ile backup pale endelea kufanya kazi. Kama unavyoona pale. Hapo umeme haujarudi. Kwa hapa sisi karakana unaweza kutumia bila kuwa na shida yoyote kwa kutumia ile backup yetu pale inverter. Unaona? Kwa hiyo ukihitaji kubwa yoyote ile, ukihitaji iendeshe AC hata zikiwa 3, majiko ndani, mashine za kufua, sisi tutakutengenezea. Inategemea tu na wewe unahitaji wa kiasi gani. Unahitaji umeme wa kiasi gani. Karibuni sana Wilson Company.